Vallarvöllin og eru velkomin á Nettovöllin á Keflavíkur og Víking Ólafsvík. Við byrjum að leita eftirna. Númer 12, Birta Guðmundsdóttir. Númer 4, Sindra Sigurðardóttir. Númer 5, Irma Guðmundsdóttir. Númer 6, Janet Egil. Númer 8, Thelma Kristinsdóttir. Númer 10, Sveina Líf Hussein. Númer 14, Regina Sigurðardóttir. Númer 17, Mari Essatór. Númer 19, Kristín Óskar Óskarsdóttir. Númer 21, Erika Rönn Hreiðarsdóttir. Númer 23, Marja Ósk Heimisdóttir. Lið Keflavíkur fæðir. Númer 1, Jóhann Varsson. Númer 2, Þóra Kristín Tómasdóttir. Númer 4, Natasja Jóra Andersen. Númer 5, Sofí Gróf. Númer 7, Marja Kvar Þorstein. Númer 8, Sveinbjörn Svanur Jónsdóttir. Númer 11, Kristján Ýr Þór. Númer 15, Arndís Snjóra Ingvardóttir. Númer 17, Katla María Þórðardóttir. Númer 21, Íris Una Þórðardóttir. Númer 24, Anita Lind Daníelsdóttir. Dómar á leiksins Breki Sigurðsson og Magnús Alfreð. Dómar á leiksins Ásmundur Hrafn Magnússon og vonandi aðstoðar Eydís Ragna Einarsdóttir og Hafþór Bjartur Sveinsson.
Max Bergleiter, Skolaret van Malta, Sven Christiane Jonsdorp. Go!
Mars Keflavíkur skorar leikmann nr. 24, Annika Lind Danielsdóttir.
Skåra en match med 2.
Kristín Klemsdóttir.
Max Mikinas, szkoła-letnia, numer 60, Mladen Esopel.
Eftirlíka er breytt á leysinu út af leikmannum 24 Anita Lind Danielsdóttir og undanferð leikmannum 14 Birgitta Hallgrímsdóttir. Nej, nu får den av. Ja, det av. Jag tror att det är någon ny skott. Anta bättre, mycket bättre. Med rätt gång.
Útúrgang Petra Wilsene, út af leikmann með 14 er Regína Sigurðardóttir og inn af leikmann með 3 Míra Jóhannsdóttir.
Match 30 skora leikmennum 17 Katla María Þórðardóttir. Match 30 skora leikmennum 8 Sveindís Janne Jónsdóttir.
Víkingar eru breyttir á liðsinu út af leikmannum 8, Thelma Kristjánsdóttir og innandanum leikmannum 13, Elva Björk Jónsdóttir. Stefningar skoða leikmannum 2, Þóra Kristín Klementsdóttir. Stefningar skoða leikmannum 4, Natasha Nora Anatu.
Verkündung der dritte Verletzung unter Verletzung Natascha Nora Amassen und dann Verletzung am 8. Termin Jone Ost-Serien. Liga, das dritte Verletzung unter Verletzung der Firmenstoffe und immer zum Verletzung Altbier. Tanja Lelia Jonsdottir.
Stelpunýjar til að breyta liðsinu, útvarta leikmannum 11, Kristján Vík Þórð og hennar leikmannum sínu Lindana Osmani. Stelpunýjar skora leikmannum 14, Birgitta Hafnardóttir.
17, Katla Mara Þórðardóttir. Þóra Kristín hefur valið maður leiksins og við erum gjafir við Gallarvík. Settur nýjastur hlaupa liðsinu út af leikmannum 17, Katla Mara Þórðardóttir og inn af leikmannum 16, Viktoría Sól Sævarsdóttir. Víkingar hlaupa liðsinu út af leikmannum 10, Benima Lík Húsjévik og inn af leikmannum 7, Sandra Freydís.
Víkingar er breytt á liðsinu út af leikmannum 12, Birta Guðmundsdóttir og innanum leikmannum 1, Annika Ólafsdóttir. Nej, jaha.